Usia menim say a free best and everybody baby abefa bia Apostle Kristo Asafo Kantanka Apostle Kristo Asafo Kantanka ne honsem and I did ya mountain so I say Ghana mine obi adi nkomo eye beba so ema so enra yebeti so ye the injunction to say ma ye bia amaso yanka bia nhim enim say maso ne ye manfo kwa bi to on tent ne ade afiri on makọ and now no pay that sorry ya eye ne ekoso woman commando honorable Sarah Adwoa Safo one ne nuanom ya aka asafo manu bi ne abusuafo aka abomu a wo ye yie e dia ma Apostle Kristo Asafo Kantanka da busua eye ne koso no a yehu zane o wana pagini bi aba na obi aba no obi ene ye koso pa na onim sabi am no ka say Kristo Asafo Mission of Ghana, yes, Kamak Kristo Asafo Kamok Salmon Kristo Asafo Mission of Ghana aba bonten na omo the press release apa e omo to be the amane honorable Adwoa Safo e ka be dia Ghana for e fa ye course ho na omo de omo se eye bia nya course san say nya nya ye afei omo se omo di omo fun honorable Adwoa Safo ko fa fun emra na omo atete nsem bebre se honorable Adwoa Safo pese o pe kwan bi so na o pe abadua ba bi sie no na kwa ye se bi apostle no sie no omo makwan de bia da enti de ye nkomo ani ankohwe ene sabi am no kasi abe 5 minutes ago and a Kristo Asafo Mission of Ghana and the response aba or the press release aba enya some to Accra. Yes, that's on your screen right now for immediate release issued by the leadership of Kristo Asafo Mission of Ghana. It's a Kristo Asafo and penny 4 year down through Akwesio for your own public relations officer and then the Kristo Asafo Mission of Ghana this Accra aba bontin. Now say the leadership of Kristo Asafo Mission of Ghana comprising all organs, fellowships, boards, 30th July, about 5 minutes ago. The leadership of Kristo Asafo Mission of Ghana, comprising all organs, fellowships, boards, and councils of the church, reaffirms that it remains fully aligned with the decision of the leader, Nana Kristo Asafo Akufina. Do you say, one wants Asafo Mana, Omokahone, Asafo Moon Penny for San Omokano Krata more, one wants Asafo Moon Penny for a Koko outdoor and a board outdoor that's a cast of now. The Omokan will be out to say. Omu nyina etai Nana Kristo Asafo Akufina echi ye Nana Kristo Asafo Akufina na ya adwen di Nana Kristo Asafo Akufina be ka bia na Wontumi betu bia omu nyina na ya adwen e won sensem we afọ otos we no say we wish to state that our leadership is not involved in any way of the supposed burial rite taking place at the Apostle Safo Suaye Center at Gomwa Mpota or say eye na course no ye nties na me adwo be course na o twe be course Kumasi Asante Mema no One Kristo Asafo Mission of Ghana, one can will be at say, one sending. But anyway, your videos need be na ebi no mukasa mo chese ya sorry ma omo kan Asafo no and no be jump papa kwan. But leadership of the church at the press release about what you say, one involved with respect to Apostle Kristo Asafo Kantanka in a course. After almost no say, we are also aware that the Adwoa Kotoko royal family of Sumenya has obtained an injunction restraining all burial and funeral activities. The family has further informed us that it has duly notified the appropriate security authorities to halt the ongoing burial and funeral rites. Into what I say, also Apostle Kristo Asafo Kantanka for Sumenya Santimanso. Yeah, one man say a ben kokofu. Our Santimero. Said you do a Sumenya Santimanso kwa ahimfie ni ya ne hwe ani mu no ya Apostle Kristo Asafo Kantanka ebusu afie ya ho ze ne Sumenya kotoko ya hwe ho no. Na Kristo Asafo Mission ka say won ya we say Asante Adwoa Kotoko royal family on Sumenya is Asante Kotoko Adwoa e de on Sumenya won e de tabwa to ayi no so ye nanim se nra Accra High Court ya kenkan bi ni ade a edi mu nkomo enti won de on say ayi se ni Apostle Kristo Asafo Kantanka sie na ye nhye bia no obekọ so san say Kristo Asafo emanu ne Asafo manu mu mpanyfo ina anya nti ye say Adwoa Kotoko ade shibusua ye Sumenya Asantema so omakoji Injunction court e de atoso. Now, from what we know, said the family has further informed us that it has duly, yes, into Omo Abusiana sa catch on say. After some Koji Injunction, we don't say there were law enforcers, who Koji Injunction, sir, and on sign. I was a more bamboo phone penny for us to say, okay, court, am I to me say, you may be an uncle because of my muscle. And more and more bamboo phone, more shall say, who enforce on Bama Grano, I and in this case, law enforcers say, come once me, I oppose it for. Then on which I say, Apostle Kristo Asafo Kantanka adi shibusu ya Adwoa Kotoko abusu ya Sumenya. Omunya injunction bi no mo san bo bambo fo mpanyimfo nyina mane say be Wontumi ahwe na nko mo si kwan na enadwuma di ekoso nka enkoso burial and funeral rites bia enkoso.
omo catcher abambo from painful. Afe, omo say we wish to state that the site of the event, Apostle Safo Swaye Center, as well as the museum facility where the event is taking place, are the bona fide properties of the church. To almost someone can be able to say, there be an year no course. Any be a ya say, therefore, you know, I call go one potono. Eya Safo Japade, ya Safono, Edia, or you be a mumushe. Natia, I won't change him, you see a potty, na day. Apostle Honorable Adwoa Safo and painful honor the church is really into say. Earlier today, Honorable Adwoa Safo approached some facility management committee members of the museum to demand the keys to the facility, but was refused now pay. And Honorable Adwoa Safo call says, I don't count how much call say, Safwa, yeah, Yadura Apostle Safo Swaye Center, where you know, Danka, only access to the place. But I can't say management team when you for a farmer or one farmer. And I for most I also be him say, I go pass one farmer and tea, or me and tea, say, on about just Adwoa Safo and I didn't say, or better can be also. It won't be I will bow them, so I don't want to come in America. Say, or better Kristo Asafo and can, better can be also. They won't bow them, I could run inside. When some of us are found a grammar or bow them, no, could run inside. Then I want to say, or would to an won't be a safata. Say, on bob, so be all mine. Almost when I won't be as a fantasy, there be a opposite room, young room, and you be protected a Asafo, no, be a Asafo, the Apostle Safo Swaye Center, no, a year Asafo, Kristo Asafo, a diano. Young own room, you should be room, this is not young penny. To all your watching be some with me to a movie on person to say on the best stop one about Josafo, no, I'm quite room. And so much as I'm on 2 year biano. And I almost say, Cassette, Apostle for the ocean. Esan say the apostle won't camp on you almost now say ye be as ye like a daisy attitude. I say ya church ya can ya de nti omo de omo say apostle so moi say ombo museum ho ban ana say mpo injunction court Accra high court de ma ya Adwoa kotoko abusu ya wasumanye no ano omo say nka police from law enforcers omo enforce law omo say police from church omo na skaka ya say omo boa man nka omo stop burial ceremony no omo to me anye and so much so after so mukunya injunction and no court ruling by say or the interim injunction to for 10 days no omuko serve a police for the it is all the behind no na mon ko bom ban no problem but na ka mon hwe say injunction no court Accra high court aka no be man na ye adwuma no so much say police for no ase omo atwetwe omo kakra as omo be ya so omo nye nti omo aso dem fi ena nam so ma ona sa na omo ka no ba Adwoa Safo enya akwanya ewura eye gonwa mpoto biaya Asafo no Apostle Safo Swaye the center no wa omkodi dwumati ye ti sei ena for mo say to so no ka say omo anim ye na anim say bra ebeto odwa say ya bo sabio misem ketu akasa e de tia wona bo sa Adwoa Safo ye na edi ho adanse say my interim ministry beto odwa say omo bande and so omo suspend Kantanka security services almost na your body on some security private security mo boss mo di Asafo dwuma die bia rese bambon sensem e be ya sunje na die bia the interest of the church no on be say obi afa mra ma shan nsem e me ye the ansem fata so mo chere say enam say see free dan a e beto ya say abon abo Adwoa Safo tuo na sa na otwe no mu ntira mi sudi beto ya say wa suspend e Kantanka security service say omo say go machi ya no mo nhede ni tumi bia ni omo security bia so a omo betumi ede abo homo eho ban na ma ne ko ba sa sabe dwumadi ntimi course ti Asafo na kasa ma no kasa sabe omo ne omo ho eni bambofobia and afọ omo de omo ni so to Ghana minus state security apostle for ni asafo omo rese man be adwuma so a omo che say omo response nye positive sa ti na ma de e course ne e course and afọ omo to so omo say sa de yesi and e omo di ya pa Kristo Asafo panifo ne kasa omo say omo di ya pa na omo di ahweho say e ko ban say national security apparatus omo na eye din e ma de course e course na omo de omo adwen bi pa say national security system no and afi oppose for the bomb for empanyu for wo ye man Ghana mu a wo ni Asafo no ni ye kra omo ni Kristo Asafo mission of Ghana omo ni omo ni ye kra tinama ono abo Adwoa Safo enya kwan a oye yi na omo de omo ka mo bi ate say Kristo Asafo mission of Ghana omo Asafo no enya Asafo a ye ni mu omo say omo ye basabasa ye ntia se mempene ni ade na ntokwa da bi omo ntesa afi omo Kristo Asafo mission of Ghana
omo nya asafo a womo ye say ye nim naso ye de pɛ ye ne omada bi omo nya asafo ombro mo ase na omo dim naso pa nti omo mpɛsɛ omo de mrade be hye omo nsem ti na wo se binom se a wo se bi kura se akofo na ne Kristo asafo empanyifo aso omo ntia se omo ye mema omo mrade ade omo se da bi ente sa na omo Kristo asafo de empanyifo na ka se yo omo dim naso public relations officer na ka se ya omo person de mrade be hye omo se be to na mo bi a enkoboa ema asafo no entimi ntumpo na oman Ghana so entimi entumpo ena afi omo to aso na omo ka se omo so omo de omo nye basa omo pe basa de nenso saa de ye si nei ya nyame adom chena beto aso nyame se bibia ensi e beto aso omo ka se omo asafo no bebre ebuofu asafo no bebre ebonyo so ya de echi ade sa no asafo no bebre eni abre se e wo so omo bo asafo na japade oba se anse apostle Safo suaye ya omo koy eyi course ne dey omo kire se eye asafo na japade endi se asafo no mpanyimfo ewo ho na omo makwan ne kwan se obi akọ no koye dwumadi etesa enti asafo no man bebre ni abre se mpanyimfo sorry na omo se omo be sisa ne man no kwan se be ya asafo no man bi kakra ya asa na omo kakra ya etai de dwumadi e course na chi no obi amfa mra nko hye ne sem na enko ha twe afi omo no omo kire se omo ka ya cha post for national security for na se eni de enya omo brase kwan so omo sorry na omo abra ne adwuma esan se enra na Accra High Court at the Injunction ba say 10 days na do o Adwoa Safo obi ankoye burial of funeral right there for Apostle Kristo Asafo Kantanka sana omo eka e wo hase enti omo catch up so omo sorry omo mara no enya adwuma afi omo catch omo asafo magina say asafo be bia e da wakoma so say Apostle Kristo Asafo Kantanka ye beja na kwan yie obo be ka say a befitting burial e dey among the founder their beloved founder no omo ka ama obiati se ono Adwoa Safo a omanya ntie se ono Adwoa Safo abunchi mu pose kwa bia so on papa aya Apostle Kristo Asafo Kantanka de onsie no nemom de obense obehweda pekoti kwa bi so na wa pekua ba bi sa na omo ka temo wa pekoti kwa bi so wa pekua ba bi anwene ne sa na odi amaya de na tompem se Apostle Kristo Asafo Kantanka ene dampem ewa bra wo bakoko bium so no na nya Apostle Kristo Asafo Kantanka ya dampem se be ombetimi da asafo man bi ene nipa no aka chicha afo bi so Apostle Kristo na tompem yesi no ewa bra nyina so bi enu a etisa na no mo ka se be ya o asafo man Ghana man ne be so eti omo se ka ja che asafo man nyina se empo so mo pe kwan bia so se de omo nya ntie se de omo kan omo allergy se ono Adwoa Safo ensi Apostle Kristo Asafo Kantanka na emom obepe ahoni bi anase abedua baby misremeka obepe ahoni bi akoye se obenwene se Apostle Kristo Asafo Kantanka not na tompem ese na wi a o ya mesi papa wi ye na wi se ko bosa akura na se opa ahoni bi no osie no in the say Apostle Kristo Asafo Kantanka enso wa wo mu Kristo Asafo ema mu empanyimfo ne de o mepe kwan bia se be ya Apostle Kristo Asafo Kantanka body na nkasa eno mpeche o be demand body no na o mu demand body ni wi a o mu ahwe se eyeye se fata abrumpon yo maye e ama the late Apostle Kristo Asafo Kantanka Kristo Asafo mpanyimfo ena e kan se ya no mba abantia o mbe kasa na fo mo to bi no se o mu ka ya che o mo chiti afo nyina ene o adofo nyina se obi anye din na obi ara se obi diga na mraso na mom wo diga na mraso na wo mo ni ada ho na wagina brand se o mpene mu obi mfa 1 emeda na 11 obi mfa 9 emeda no just 6 ni atia ya ense mfata and don't say we shall prevail and indeed in the name of our living God these two shall pass so mo catch us of money na say on bepema fam na mo gidi se nyame tia se de we nso betwam na de aka enim and the also kratai akosifori one year public relations officer na Sasha Siasabe be said sima be said du ni o de ababetu dwa yeah in response to Apostle Kristo Asafo Kantanka and na ye koso ogunwa pata na nyame admo chena yantie se be koso na o tweti be koso okumase asante memo ha na Kristo Asafo Mission of Ghana waba abonti abekasa but let's not forget say e be na dwumadi ne koso no ne ye wasafo na be so omche so na ya asafo ma enti mane ha adwen kakaba anyway e be ne nkrabia na be chere ne asafo ma ne mu acha na ene bidio na Adwoa Safo chi ene bi nso di na Kristo Asafo akofena echi ana anti time and tight bre ene nkrabia ene be chere me dan so je bre na wo hwem ne mo mpa ese nyame be ya adom na bibia ya asodwi sanse Apostle Kristo Asafo Kantanka do abepon enye bibise na wo se bamente mo asne ade da bi ti bia akoma no wo bia akoma ntoyem be bon pa ese nyame na anya adom na o mi kwan na akoma ntoyem
na asomdwe ma yɛntimi kata papa akyi yie san sɛ twerɛsɛm koraa ka sɛ so obi wɔ ne ansie wie a ɛsrɛ me ka wo sɛ bi ɔpɔn bampo ɛho wɔ mfa so ɛde kyerɛ abusua meda ase sɛ ɔgye brɛ na ahwɛ me kɔso hwɛ by grace tv brɛ pɛ me bɛhyia nyame nka makra bye bye.